Hola, som l'Aina i la Laia i... no me'n recordo. Hola, soc el Gandric, de 5è i... Hola, em dic Marc, soc de 6è. Em vaig presentar com a... Hola, em dic Sergio, soc un seguidor. Em dic Xavi i... Hola, soc la Laia i vinc de l'Escola Mare de Déu de Montserrat, de 5è. I jo vull que